Reka nizere ko atari bwo bwa mbere wumvishe ko amagi ari meza ku mubiri wacu. Dore burya ko kiriya gishishwa cyayo cy'inyuma ngo kibamo kalisiyumu ifasha amagufwa yacu gukomera ndetse n'amenyo. Amagi ari mu byo turya bitugezaho intungamubiri nyinshi zinyuranye kandi dukenera. Gusa anavugwaho byinshi binyuranye nk'umubare utagomba kurenza mu cyumweru n'ibindi byinshi tugiye kureba. Amagi afite vitamine n'imyunyungugu inyuranye bikaba bikenerwa kugira ngo tugire indyo yuzuye. Tugiye kurebera hamwe intungamubiri dusanga mu igi n'akamaro ka buri imwe mu mubiri wacu. Kora subscribe kuri Waruziko official channel kugira ngo nawe tuzajya ucikwa n'ibi byiza tugutegurira umunsi ku wundi. Amagi akungahaye ku ntungamubiri zitandukanye. Intungamubiri ya mbere dusanga mu magi ni vitamine A. Iyi vitamine izwiho kurinda uruhu, ubudahangarwa bw'umubiri, ikanafasha amaso kureba neza. Ubu abana bayihabwa nk'igitonyanga mu ngamba yo kubarinda ubuhumyi mu hazaza. Indi vitamine dusanga mu igi ni vitamine B2. Iyi vitamine ifasha mu ikorwa ry'ingufu z'umubiri ukoresha, mu ikorwa ry'insoro zitukura, ubuzima bw'amaso n'imikorere y'urwungano rw'imyakura. Indi vitamine dusanga mu igi ni vitamine B12. Iyi vitamine nayo ifasha mu ikorwa ry'ingufu, mu budahangarwa bw'umubiri, insoro zitukura n'imikorere y'ubwonko. Mu igi nanone dusangamo vitamine B5. Iyi vitamine ifasha mu ikorwa ry'ingufu n'imikorere myiza y'ubwonko. Vitamine D, iyi nayo tuyisanga mu igi. Iyi izwiho gufasha mu gukomera kw'amagufwa n'amenyo, ikanafasha umubiri kwinjiza kalisiyumu ukeneye. Mu igi dusangamo vitamine BE. Iyi vitamine ifasha mu myororokere, ubuzima bw'imikaya n'urwungano rw'imyakura ndetse no gutuma uturemangingo tw'uruhu dukura neza. Indi vitamine dusanga mu igi ni vitamine B7. Iyi vitamine ifasha uruhu, umusatsi, ubudahangarwa bw'umubiri no gutunganya ingufu z'umubiri. Indi vitamine dusanga mu igi ni vitamine B4. Iyi vitamine B4 ifasha mu gutunganya ibinure, hagakurwamo ibikenerwa n'imikorere myiza y'umwijima. Mu igi nanone dusangamo vitamine B9. Iyi vitamine ifasha mu ikorwa ry'amaraso n'imikurire myiza y'umwana uri mu nda. Iode. Iyi iode nayo tuyisanga mu igi. Iyi ifasha imvubura ya thyroid mu gukora neza, ikanafasha mu mikorere y'ubwonko n'ubuzima bw'uruhu. Mu igi kandi dusangamo ubutare. Ubu butare bwunganira umubiri mu ikorwa ry'insoro zitukura, ikanafasha ijyanwa ry'umwuka wa oxygene mu mubiri. Lutein na zeaxanthin bizwiho gufasha mu kureba neza no kurinda indwara z'amaso ziterwa n'ubusaza. Iyi nayo tuyisanga mu igi. Phosphore irinda amaso n'amagufwa kwangirika, ikanafasha mu ikorwa ry'ingufu. Iyi phosphore nayo wayisanga mu igi. Proteine ni ingenzi mu kubaka umubiri no kugira imikaya ikomeye, uruhu rwiza n'ibindi bice by'umubiri bikiyubaka. Iyi ifasha mu ikorwa ry'abasirikare b'umubiri n'imisemburo. Iyi proteine rero ngo nayo burya wayisanga mu igi. Selenium irinda uturemangingo fatizo kwangirika, ikagira uruhare mu bwirinzi bw'umubiri, ikanafasha imvubura ya thyroid gukora neza. Iyi nayo wayisanga mu igi. Vitamine F, iyi twabonyeho ko ifasha mu mikorere myiza y'ubwonko no gufasha kureba neza. Iyi vitamine F nayo ngo burya wayisanga mu igi. Nyuma yo kurebera hamwe intungamubiri dushobora gusanga mu igi, hari ibyo ukwiriye kuzirikana.
Intungamubiri nyinshi 60% tuzisanga mu mweru w'igi, naho 40 nibyo dusanga mu muhondo w'igi. Hafi 13% y'ibigize igi ni poroteyine, naho 9 bikaba ibinure dusanga cyane cyane mu muhondo w'igi. Ibi binure dusangamo ni byiza kandi ntacyo bitwara uwaririye yaba ariye amagi menshi. Gusa ku barwayi ba diyabete, kurya igi buri munsi bibongerera ibyago byo kuba banarwara indwara z'umutima. Aramutse akeneye kurirya yakirinda umuhondo waryo. Kurya igi buri gitondo bituma wirirwa wumva umeze neza kandi uhaze, bityo bikagufasha gutakaza ibiro kuko bikurinda kuza kurya byinshi ku manywa, ariko kurirya nijoro byo byakongerera ibiro bitewe na poroteyine nyinshi zirimo. Bamwe kuyarya bishobora kubatera ubwivumbure burangwa no kwishimagura, isefu, kudahumeka neza no kuribwa mu nda nyuma yo kuyarya. Ni byiza ko uramutse umenye ko bikubaho wareka kujya uyarya. Nyuma y'ubushakashatsi bwakozwe, kurya amagi menshi ntacyo byangiza keretse ku barwayi ba diyabete n'abagore batwite. Baba batagomba kurya menshi bakanarinda umuhondo wayo yuko bawurya. Naho ubusanzwe kurya amagi atarenze 3 buri munsi bituma ubona 100% bya poroteyine umubiri wawe ukenera ku munsi. Mu kurya ni byiza kutayatogosa agashya neza kugira ngo akugirire akamaro. Mu kuyarya ni byiza kuyatogosa agashya neza cyane. Kuyarya ari mabisi bishobora kuba byakuzanira bagiteri ngo kuko burya hari igihe inkoko yateye yaba yarirwaye. Kuyarya umureti nabyo biba byanyishe intungamubiri nyinshi kandi ngo burya nta nubwo aba ahiye neza. Turabashimiye cyane mwe mwadukurikiye. Kora subscribe kuri Waruziko official channel nimba ari bwo bwa mbere ugezeho. Usangize igitekerezo cyawe hasi muri comment byinshi waba waramenye kwigi. Turabakunda cyane, mukomeze kugira amahoro y'Imana. Ciao ciao.